Saudara, media Iran hari Minggu kemarin merilis sebuah video yang memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video yang dirilis Mer News ini, Mojtaba terlihat tengah menghadiri kegiatan atau mengajar kajian. Mojtaba sempat dikabarkan mengalami cedera parah akibat serangan Amerika Serikat saat awal perang Iran-Amerika pada Maret lalu. Sejak itu ia tidak pernah terlihat di depan umum lagi. Ia hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Melalui siaran televisi, Iran menunjukkan bagian dalam kapal yang diklaim telah dicegat Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberikan pernyataan rinci terkait pencegatan kapal tersebut. Sebelumnya Iran sempat mengakui menembak sejumlah kapal yang menggunakan rute di luar ketetapan otoritas Iran. Iran bilang kapal-kapal tersebut tak patuh meski telah berulang kali mendapatkan peringatan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung upaya baru untuk bicara dengan Amerika Serikat. Menurut Pezeshkian, Teheran perlu memanfaatkan kekuatan nasional untuk capai kesepakatan tanpa mengorbankan hak warga Iran, sekaligus memecah kebuntuan dengan Washington. Pezeshkian tetap mendukung nota kesepahaman MOU Islamabad beberapa waktu lalu, meski ia menilai Washington gagal memenuhinya. الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم. Beberapa waktu terakhir ini Iran selalu menegaskan pihaknya tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian kini mendorong untuk bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Akankah ini bisa